Ako koristite Windows 11, velika je vjerovatnoća da ga niste optimizovali. Zašto? Zato što koristite njihova default podešavanja koja vam usporavaju kompjuter i samim time imate manje FPS. Danas završavamo sa tim i u ovom videu ću vam pokazati najbolje podešavanje za Windows 11. Ova optimizacija će da vam omogući veći FPS, stabilnije igranje i generalno će vam kompjuter raditi brže. Najlakši korak za stabilan i veći FPS je da se uvjerite da su vaši driveri i Windows na najnovijoj verziji. Obavezno ažurirajte drivere za grafičku, novi driveri donose direktne optimizacije za nove igre, ali ipak ako ne znate kako da updateujete drivere, budite izuzetno oprezni. Moj savjet je, ako niste sigurni, neka vam pomogne neko iskusan, da ne biste zeznuli sistem. Također, ako niste dugo čistili vaš računar, on je prepun prašine. Ta prašina stvara termalni pokrivač koji zagreva vaš procesor i grafičku. Kada se komponente pregreju, one automatski smanjuju brzinu rada, a njegov rezultat je gore performanse, spori rad i naravno manje FPS-a. Zato očistite vaš računar kompresovanim vazduhom i dajte svojoj mašini da diše. Sada prelazimo na optimizaciju Windowsa. Nećemo ništa da instaliramo, nego ćemo samo da isključimo neka podešavanja koje su po defaultu uključene na Windowsu, koje nam usporavaju računar, a realno ne koristimo ih. Idemo ovdje, kucamo Settings. Idemo u sistem, notifikacije i isključite notifikacije. Vratite se nazad i idemo u Storage. Storage Sense isključite. Sada ćemo da očistimo naš računar od cache failova. Cache failovi su vam failovi koji nam uopšte ne trebaju. To radimo tako što ovdje kucamo Run i ovdje ćemo da ukucamo TMP. Naravno vi ćete ovdje da imate mnogo više failova, međutim ja sam ovo jučer radio i zbog toga imam mnogo manje failova. Tako da držite CTRL, kliknemo A, držimo Shift i Delete dugme. Yes. Sada opet idemo na Search, kucamo Run. Ovaj put procenat, temp, procenat. I ovdje ćemo isto da imamo mnogo failova koje ćemo da obrišemo. Znači CTRL, A, sad Shift, Delete. Yes. I ako vam se ovo pojavi na ekranu, samo idete na Do not for all current items i Skip. Dalje. Opet kucamo Run i idemo na prefetch. Ovdje nas pita da li smo administrator, idemo na Continue i ovdje isto imamo previše failova koje moramo da obrišemo. Znači CTRL pa A, pa onda Shift pa Delete. Yes. Ok, idemo dalje. Idemo opet u Settings. Idemo na Gaming. Game Mode, to je na vama da li ćete da uključite ili ne. Ovo zavisi kako kome, jer ja recimo kada uključim Game Mode, ja imam više FPS-a u igricama. Međutim, na mom starom računaru, kad sam isključio Game Mode, imao sam više FPS-a u igricama. Meni ovo donosi više FPS-a, ja ću ovo da uključim. Vi testirajte da li ovo treba da uključite ili ne. Dalje, idemo u Game Bar. Game Bar obavezno isključite. Idemo ponovo u Settings. Idemo u Apps. Idemo na Startup. I ovdje ćemo da pogasimo aplikacije koje ne koristimo. Ovo vam služi da kada pokrenete računar, ove sve aplikacije vam se pokrenu automatski. Vi isključite sve aplikacije koje ne želite da se pokrenu i samim time vaš kompjuter će se upali brže. Ja sam recimo ostavio samo AMD, to su driveri za grafičku, i ostavio sam Windows Security. To je Windows antivirus koji svaki računar mora da ima. Dalje, idemo u Privacy and Security. I ovdje imamo dosta stvari koje možemo da isključimo. General, sve ovo pogasite. Idemo nazad. Speech, ugasite. Idemo dalje. Diagnostic Feedback, ovo ugasite. Search History nam realno ne treba. Idemo dalje. Lokacija nam ne treba. Ugasite. A ovo, obavesti me kada aplikacija traži našu lokaciju. Ovo uključite čisto zbog vaše bezbednosti. Kameru isključujete samo ako ne koristite kameru. Ja koristim kameru, tako da ja ću ovo da uključim. Ako vi ne koristite kameru, ovo isključite. Dalje, notifikacije isključujemo.
Account info isključujemo. Contacts isključujemo. Kalendar isključujemo. Phone calls isključujemo. Naš kompjuter nije fiksni telefon, tako da ovo isključujemo. Call history isključujemo. Email isključujemo. Messaging isključujemo. Radio isključujemo. Ko još koristi radio na računaru? Other devices pogasite. App diagnostics pogasite. I to je to što se tiče privacy and security-a. Sad idemo u accessibility. Idemo na mouse. Evo nam ga mouse. Idemo sada na opet mouse. I idemo additional mouse settings. Pointer options. I ovo što piše enhance pointer precision, to ćemo da isključimo. Apply. I mi smo ovdje završili. Sada idemo na Windows dugme i kucamo CMD. Ovo otvaramo kao administratora. I ovdje ćemo da ukucamo ovo. Stavit ću ovo u opisu videa, tako da slobodno prekopirajte. Idemo enter. Nakon toga idemo SFC /scan now. Enter. Treba da začekate jedno 2-3 minuta dok se ovo skenira. Ovo gleda da li vaš kompjuter ima problema. Dalje, ovdje ćemo da ukucamo services. I ovdje ćemo da pogasimo neke stvari koje nam rade u pozadini, a ne trebaju nam. Prvo što ćemo da tražimo jeste wallet service. Wallet ne koristimo. Idemo na disable, apply, ok. Dalje, fax ne koristimo. Idemo na disable, apply, ok. Šta još ima? Windows Insider Service. To ćemo isto da isključimo. Apply, ok. I ovdje smo završili. Šta imamo? Sad ovdje idemo u Control Panel. E sad možda ne bude vama ovako, možda vama bude ovako. Tako da idite ovdje, idite na Large Icons, kako bismo imali sve opcije koje možemo da imamo. Idemo u Power Options i ovdje ćemo da izaberemo High Performance. Vama je najvjerovatnije na Balanced, vi stavite na High Performance. Posebno ako ne koristite laptop, zato što ovo služi kako bi vam sačuvalo energiju. A pošto naš računar ne radi na bateriju, realno High Performance je najbolja opcija koju možemo da imamo. Idemo dalje. U searchu ukucajte Adjust the Appearance and Performance of Windows. Idite tu i iskopirajte sve moje opcije, kako biste isključili par animacija koje vam samo usporavaju računar. Idemo OK. Idemo dalje. Šta ćemo sada uradimo? Idemo na This PC i desni klik na vaš disk, Properties, idemo na Tools i ovdje ćemo da skeniramo naš disk da li ima neki error. Idemo na Check i Scan Drive. Kada ga skenirate, idemo sad na D, desni klik, Properties, Tools i idemo na Check i Scan Drive. Skeniranje će da vam traje više na CEU, pošto na CEU vam je cijel operativni sistem, na CEU će da vam traje manje od 5 minuta. Dalje možete da idete na Optimize i da optimizujete C, ovako, i optimizujete D, ovako. I to je to. Dalje, šta vam mogu pomoći ako imate AMD grafičku, sada ću da vam pokažem opcije u mojim driverima koje ja koristim. Mogu da vam pokažem samo na AMD driverima. Idemo u Gaming, idemo u Graphics i idemo na Custom. I ovdje imate par opcija koje možete da iskopirate od mene. Samo nemojte super rezoluciju, zato što ona vam samo oduzima FPS, ali sve ostalo možete. Naprimjer, anti-lag da uključite, ovdje stavite multi-sampling, ovdje idete na Performance i ova dva isključite. I to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da sam vam pomogao. Ako jesam, ostavite like i napišite komentar. Vi možete da imate mnogo više FPS u vašim igrama ako budemo napravili posebnu optimizaciju za vašu igru. Ako želite da napravim neki tutorial o bilo kojoj igrici, kako povećati FPS u toj igrici, na primjer FPS u Counteru, FPS u LoLu, FPS u Fortniteu, bilo koja igrica, ja ću da vam snimim tutorial i imat ćete više FPS. To je to. Hvala svima što su gledali, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!